Meru TV, karibuni Njugune. Ine tawa Njugune Public Boarding Primary School. Sukuru mwe ira nthongi nere ikumba wikiaritoa wingi muno national schools thene Meru. Mbuga sukuru ira tugucindana na ndine kathigiri yake. Nanto kathigiri number 1, Njugune number 2. Naitukuthugania akui muno Njugune kithwe number 1 thene Meru. Sukuru iji twamiambiritie iri kiroto kimwe kiroto biatu twina bio biatuga we are making Meru great, yare gukiria Meru akinya nandi no mubango yurio ine mbeu tukwandaja ciatongeria bwa Meru abakenya nyumeni tukwenda Meru igana ma professor ya maingi muno tukwenda Meru igana engineer baba ingi sana beguru tukwenda na ndagitari na antu bange yabau na antu bari ateka gutuciara wari professor kana ndagitari kana engineer nikabo magana ndi gurukire bangi bakathoma muno na ni tukwenda kurivia nandi ana baba tubathirite skuru njega na tuyo mentoreni uti mwana ukaria yethe kinyo kethera mwana oku ugo wengo tena mbeca nyingi ukauga mwana oku ninka mwana omba gutonga. Number 2 bukona nandi undari siaseni indi ntikunandi nyawaru ko wenda gitari na engineer taba gori kwigitari onte tukwenda bange baberu babethi barabakenya ku bange bakura kou tukuromba Ameru bonde beye bone skuru iji na tukuromba barete ana uju nonto ana ba kuthoma ba bingi bo wita Alliance High School bange mangu bange bageta Alliance Girls na Kenya High na nyumene yakomba wita University cieguru muno na ndikinya kwibaire betete America kuma skuru iji kwa Ameru tafadhali bokauga ngabutu nene ngabutu omba gutetheria ntugukira na njira cioni to monkoithirwo thuri nomba gutetheria ntutera kithomo rwa kanisa rorimi na mtengi yabo au turaja uju gukiria Ameru na njira kithomo na tukona uchokeria huyu mzee anaandikiruja nkabo sana ari munene wa kithomo ene Meru kurinya ri chairman wa KNUT anokuona kinyana adali o no chairman wa skuru iji na mitongerete bo bwega alafu tuna principal Patrick Mwara kumachuka akinyono umbete wikiaritoa ingi sana university utukugera au makuru kuona yoyo no era wale first radio Meru ide na ndino executive director wa Kiraitu Mulungi Foundation na foundation hii ne umbita waka nyumba icho ndebo kuona cha skuru hii na itungite tukame support ikendewe na standard cheguru sana tutakwenda mwana Meru atete boarding school Nairobi boarding school hii na standard wajira bukona na uangi mono na ubukwera Nairobi. Asante sana uriga kwenda gucokia nkatho muno kiri aciari na tugucemania na mucemania jugukai na raha muno na aciari ba promise kuendelea gusupport skuru iji na mbuge skuru iji ikiroto kia mheshimiwa na oni na family yetu kugeria gukiria ana banture nontu itwategire gitari raja turona akue miaka 20 uti mwana wa manture ne ta Alliance kana Kenya High those national schools ukethera ana bonthe bathiragiro anturene na twataka tuona community kaura twabanga na ndiga tubanga skuru ara tukomba kuleta ana bekwe environment ira bakomba kuthoma bombe gwita skuru yu na kiroto kiu kwenda sokeria board nkatho muno led by Mr. Kiruja na PTA now led by Alaji na barabara ari mbere na head teacher na alimu bange bonthe no tukiroto kiu batumite kiojura no wake skuru ende skuru te nyomba skuru ni product ero komba kuona ku wokinyoga ka skuru nthongi muno ende agatwekete kumba kulita
arito bare okwenda betandere okwenda utigwa ugikena. So as a foundation woni kugwa ngikumia mono no ntore ondere skuru eje arito bathithia kigerio beto skuru mwalimu na ntumagira list ya nara betete ugaragia kwana kinya mwana mwete skuru enthuku uteona no ntwana bonde beta skuru mbega Mangu High School Kenya High Obuigwa Alliance High School na arito beno babaingi muno kwou skuru eje ne tumeta tuiga tugikumia sana no ntwana bau ibonyumene bakejana ndigutuika ba kiraito murungi na Priscilla kenda nabo tukaboria barabo onda bakathire skuru ba support to foundation kana beterita skuru teji nabo bakinya na umbere baririkana gutega nyuma kinyabo beje go support skuru teji kenda ukaigwe proud uge associate wana ute muntu tenda go associate na success kwa utukuga tukumetie mono no to skuru eje na kinya kethera itugweria twabwera kinya kethera tuti siasa ne kaire tuti onenene batu skuru tukendelea kumisupport na inyara yonde twinio na ura tukumba na kwou mwalimu ukarigwo re no gwa ugitwita no tugia neighbors tule aturi bantu leje na skuru ile kambwire ana bara bakuthoma aja uju kwena ana baingi muno bantu bara baketha majani tulene ukethera mwana muntu uketha majani tulene mwe kurwa gaciumia akathomithia mwana mwanko ketha mwana netete alliance so tungeni aritwa bakuma aciari bara baguciumba na bangi kinya babaingi batikugitate batiguciumba kwou dream yetu egutetheria antu bara especially batiguciumba no tukuri bo mbere bomba gukiana na ara kieni bonding na kuna but right now skuru ije ntulene aja no kwethenya antu bara bali ntulene mutware katha majani mwaka kathomithia mwana na agakuruka kwou bubwega sana na tukauga tuendelee ou usupport skuru ije na tukendelea kubarombera bubwega sana wega Meru TV muntu akanyaka kwa marieto mbita wa Patrick Micheni Mwara ni principal wa shukuru ni Anjogune Boarding mbere kanji okerie patron nkatho na director wa Kiraito Murungi Foundation muntu wa support nene ila maumbite go support shukuru eno kaire kanji okerie my BOM nkatho muno na ciari macukuru ino monthe na arimo na utima wira nontu awira munene uria tumbite kuruta cukuru ino cukuru ino ne producete ana inge taliu Talents Girls twina twana kuma form 1 nginyagia form 4 wakirathi twiuca tuli represented kogu no wega no ntwawira munene uria tumbite kuruta cukuru ino twinde tugwatanirite ni wega thank you mbeta Bernard Kiruja chairman wa Njogune Boarding Primary School na skuru weje ambere de gatene 2013 na arambe avivwe ndongi muno itongeretwe ni bwana Kiraito Murungi ade minister for energy na mbeche atothoranithie icio ciathirie mucingi bia skuru yo bukoneka dio kenda yuma kwambiria na niambiririe bwega na nitete na mbere ikura bwega na nawe tukaina mucemani wa aciari nuntu bwa kuongera irasi nuntu bwa CBC na aciari betu babega muno batutethagia na bagwitikiria irasi bitu tukamira gwaka kenda tuongera facilities nuntu bwa system iyo njerwe kithomo na ndi ndio tumete twethatwe na mucemano yo aciari na agwa mutegeri wetu wa Meru TV kanjukia kanya gaka kugwate ugeni kana gukaribishe mubango na jwari thora mu Meru turajo kuyagira ntuko chionde chiara misi kuma thaitha tuna nuchu chiogoro mwanka binya na nuchu chiogoro na turajo chokagirwa kairi ntuko chenjuma ine chionde
kuambiria themwe cia rukiri mwanka thaa igiri cia rukiri. Karibuni sana. Narua tuna kipindi kia mwanya, narua tuinadio practical kana a live experience, na ara tukwariria mantu ya kithomo ya ura tuije kithomo ikyo kengana ya mukia na mwitonga kithomo ikyo kengana ya mukia na munene kana muraia na munene na ikyo batu timwe bukuona ya narua ibarea tugwatene and a common denominator mantu ya gwete kithomo. Antu baba bukuona turi nabo atongeria baba bari mbere aja ni atongeria ba Parents Teachers Association ya Njogune Bonding Primary School iri nare Menti South Abogeta West. Chukuru eje ne moya chukuru iria Meru County ku perform bwega muno either iri number 2 ya category public boarding primary school na chukuru eje iri modeled on the in the lines of category boarding primary school area iri nare ya Igoji East South Menti Rutero Igoji East. Eje niyo PTA ya chukuru and I have the privilege ya kuserve chukuru eje the chairman wa PTA. Baraba ije karuono kama Mahatma Gandhi na ibigitwe kuga gavana Kiraito arije manjo mono ya Mahatma Gandhi ndira umire kuthoma nthiguru ya Britain arachoka kwao achokere ari muntu very sophisticated ari mwindi muchunko yontu ne experience ira karita no nare chunkune na uchoka kwao ne tredra kuntukura gutina kioro na nguge we mbere timanjare tre kuthomera nguge we mbere yari ku organize antu benja kioro nturene. Every one of us o mwa wetu no ya Mahatma Gandhi nturene yao. For the spirit of Mahatma Gandhi ni inculcated creative mweje iraja o muntu athithia ga untu kanini kare omba kuthithia kwa uplift society iria turi nayo. Chukuru ya Njogune Boarding ne chukuru iria tutethetwe muno ni Kiraito Murungi Foundation na Kiraito gutumira achore bawe gutumira antu bara itanagia na bonguge through arambes na donations cia Kiraito Murungi Foundation turomba gwaka chukuru eu ya kinyare kinyite turi privilege kuja chukuru batu ira tutaitira kinyandu mwe tigana ndi buga twite gukarande urutu thugana tukongerana betu dormitories John tuitwaugire chukuru ije tegurite gukaranane gana 20 aki twauga kinyana bangi bae kanya kwa chukuru expand muno na tukaigwa batu twenda gukarande tuongera na input yetu kire chukuru ije mantuneje infrastructure na jara jangi kwa baba ni bwa baba PTA barabarungamirite class mwanya kana grade mwanya na one specially co-opted member uria a co-opt nikenda atutethia na experience yawe gukiria chukuru eji tutikwenda mwana wetu uma Njogune Boarding amberia kwiriria mangu amberia kwiriria riruta amberia kwiriria alliance turenda mwana wetu ethra aja ari na all rounded education na all rounded experiences ile gatuma mwana ou a fit in any community ya karota eta Britain aga fit nao eta kura kunge aga fit nao ko ninguge yetu ya chiari como providera that environment area ekomba utuma mwana ou akaro na nchokeri a chiari ba Njogune kadho mono the chairman wa PTA ne kwiritanĩria ne kenda banenkera mwana gintu kiu kiongwa mwana u akwenda tembecha turi na chi nyingi but tontu itukwenda mwana agintu na utwitete itukwenda mwana oju eja kwa somebody in this very competitive country achiari betu bakairitanĩria kwa mwana oju gintu kionde kirakari kwaya ne kenda mwana aitiare bone ya baubangi aria mwana warigathi Gachagua kuthomera aria mwana wa mujumbe akuthomera aria mwana wa speaker akuthomera aria mwana wa MC akuthomera aria mwana wa millionaire akuthomera twenda kinya twi ana betu baga that experience John to in life bakaminiti ikyo the very proud ne achiari ba Njogune the very proud of the PTA
ira turi nayo atongeria bau bara turi nabo nontu we are intended and we are focused on giving ana betu the best area ite comparable na kinya ya comparable compared with the very best in the Republic of Kenya na bahatu tuda yo tuije gute muntu kauma kaga eja gututhithiria gute muntu kauma St Mary's eja gututhithiria gute muntu kauma Alliance eja gututhithiria ibahatu tukaithithiria baria turi achiari banjogune ibatu tugakireterana betu environment yeu bakwenda gukirieterwa jontu bara baikaga batetwita gukirieta environment bara bara Alliance batetwita gukirieterana ba environment ibatu tugakiriete environment iria tukwenda yana betu na tukiri kana ya mutegeri wetu wa Meru TV what is cheap can be very expensive na tutakwenda gutaranirwa batu na into cheap what is cheap can be very very expensive at the long run na choke mburi karia kaire achiari tukaria mavya kithomo ng'ombe muchiari ekajwa muchiari agetwa chiringi 5,000 ng'ombe tiritwa muchiari aitaga mbecha iu ate gukararania na daktari ende bato jara mainge twetwa chiringi 1,000 nontu motivation ya mwana tukamba gwita ndwene na mwarimu nontu agwite chiringi 1,000 therefore kwa karaja to price premium higher premiums kiri ng'ombe kurukikire ana betu God forbid batu tugeta tugeka ana betu mbere jontu ukurune bwetu ng'ombe ti investment ukurune bwetu investment yetu ni kiriana baba tuli nabo such ndienda kutukia kanya gaka mbere o umwe wetu member wa PTA edre eno ntubwa kwira achiari banjogune nedre eno ntubwa kwira achiari ba Meru na migambo iri po ndenda twamberia yetwa na message iria ukwenda gutigira achiari banjogune achiari bachukuria ile round na kinya message iria wenda achiari ba Meru batigwanio tukoya narwa na migambo ire jukie ni ndarika inkai sana nikenda tumba kuthithio ntubu chairman wetu PTA mutegeri wa Meru TV kama yetu ambeta kwa Alex Kiambi onde musiari tungamerete grade 7 ande tutuga stand tugaingire ndi no tukuriga kithomo ga CBC dikale na ande tuga ne grade 7 tungamerete grade 7 acha njogune bodo kirampo mbakuga kira siadi banjogune na siadi bonde ba Meru kithomo nande kyo tubatere gwikira kire mwana ayo teni nda twina ye kugaira mwana kira tomba kugaira mwana kithomo tonto kithomo daiji mwana rira thomire kiwa kwamba gwita kuraja kwamba gwita ndegoro ciaome lakini ra tutejere mwana uju wetu gakaraja astira ai mtu otheri ona ndi batutula aciari orompomba kwira aciari banjogune mwana twithire turia au tumwikirite muno kenda mwana wakuruka omoga kwithire kwina uciari mwarimu augo murito ethira ario nontu tujoja ria nyongo gekirwa riko itagika gwa mali ja thatu na kithomo kia mwana uju omwaka twithire turia antu bathatu ronda uga muciari mwana wengwa na mwarimu igari murikeja kwebera au ame kithomo gikura ona ndi jana ndi twitite uthene ana babe tuiba ingugi tuje rai tugeta kuba boro ndingugi nyingi na ara cia kurima nambi tu focus kirana babe tu tuiba monta uraba kotithia ebeso ni ara ba iskuru pombe kunethithia bwega anike tuicoka ntariki 28 we report ntariki 28 kaire ana babe tu betere barare ku kwega bachokete kirari mu bao bwega tutikwenda gwita turetera arimu betu kaire ana baina injari tuwe nabo throughout tuiba monta nikenda ombo choka that time bakomba kwendera na kithomo kia bwega wanka we bwega tuba matha era ciari betu kwita bwega na bukariana betu bwega. Thank you so much. Next. Bwega sana tegeri wa Meru FM na Meru TV. Nachukua fursa hii kwa majina naitwa Stephen Kanyi na nitaendelea kwa lugha hiyo ya Kiswahili kwa sababu ndio lugha yetu hata kama nasikia Kimeru. Na sasa ningetaka kusema ni asante sana kwa sababu ya fursa hii ambayo tumepata, na kwa niaba ya
hata ya patron wetu ambaye ni Mheshimiwa Kiraitu Murungi na kiongozi wetu ambaye ni wa PTA, the chairman. Ningetaka kusema wasanti sana kwa wazazi kwa sababu ya kutupa fursa hii. Mimi na represent grade 6 na sisi kama wazazi tunahimiza kuwa ni vizuri tuwe tumeshikana pamoja, na lengo letu ni mambo ambayo tutaacha hapa duniani, the legacy that you leave. Na mtu mmoja alisema ile kitu ambacho utaacha hapa duniani ni zile roho ambazo umetuguza, na inategemea umeguza roho ngapi na umeziguza positively ama negatively. Kwa hivyo tuna encourage, wakati tuko hapa tunaendesha hii kazi ya kusukuma hii shule na kusukuma watoto wetu na walimu wetu, tunasema ni vizuri tuzingatie mambo ya kujiuliza ni roho ngapi ambazo utakuwa umeguza wakati utakuwa umeondoka huko ulimwenguni. Na mambo ambayo tumekuja kufanya hapa ni kusaidiana na wale ambao wamekuwa hapa mbele yetu walikuwa wamewasha candles, na hata sisi tumekuja ndio tuweze kuweka ama kuwashia wengine candles, ndio mwangaza uwe mwingi zaidi. Kwa hivyo tungesema ni asanti, na wazazi tuendelee kuwashikilia watoto wetu, tuendelee kuwapatia maadili mema, tuendelee kuwashikilia na tuendelee kuwaonyesha hata njia ile mzuri, njia ambayo wataweza kujivunia maisha yao baadaye. Sisi ama mimi kama mzazi ambaye naona ndiye youngest, ningesema tuendelee kuwakuza, tuendelee kuwashikilia, na talanta ziko, tuendelee kukuza hata talanta za watoto wetu. Ukiona mtoto ako na talanta ambayo anaweza kuza, tafadhali mzazi endelea kumshikilia, kuza hiyo talanta. Mimi kama daktari wa wanyama nasema ni asante sana, na masomo iko na kuna mambo mazuri sana kwa masomo. Asanteni sana. Daktari wa Meru TV mwendeta wa Njerani Kinywa ibwagane mtuko nafasi ratomba wewa ya kurugamira skulu eje ya Njogune ni nafasi ya kumba gwetithia generation ewe nge next step. Generation nienda kwethira we makini muno nonto ikwethira mwanasiasa na banga miaka 5 uria achokete na kira athuri indi mtu umume ubatere gutegera ugaciuria generation yewe ingi twetete gutigira igakara atia na kethire karakaria atia maishene jao no tikingi tubanenkera twibabangira kithomo ni untu kenda beta step yewe ingi na beta skuru njega na Ngai abatethia tumba kubetithia generation yewe ingi jamsore anenkere Joshua aramwira paunie kana na twibanenkera kithomo kenda bomba kwethira bena maisha mega beta skuru njega ma national schools na bomba kwethira bena maisha mega na Ngai abatethia. So ito gwatanirite ja kiama kiki na Ngai atutethie gwatanira tumbe kubaikia step yewe ingi nonto ite kalijarire rwiro rwarire utiogiaga ukeja kugwithia baton rwiro aruthira irau indi baton ira yenda wete onenkire uwonge jawe twana toto twetete tukubanga kunenkira baton tuendelea na rwiro kenda nyatu next generation tweja kumenenkira baton yo eu tutegwethetie. So kithomo gutikenge kiumbo kunura akiri ya mtu kenda gutikeje otintikanau ukiuga ngayanga. So itukuona kwaumite chukuru eje bete nya America twena twana twere turaumira aja twekwa America. So no kupanura akiri cia twana tu na tute kuthomithia kithomo kiande ikithomo kiago ibwaga mutegeri. Wetu wa Meru TV wani tukuingie ndongi ira tomba kushemanya turi aciari ba Njogune boarding ya Jauju no tuba gutegera wega kwa kithomo kia ana betu mugama gito uri betakwa kusena wa Yukas tukabiri thank you for aciari bara bategete TV yeje narwa
bakona kwina ugaruruku bunene tukiaria no tugwa kuona rimwe buri na unja buri tega bukonera skuru ya Itonga na muntu agakira gwikia mwano no tugwa kwithirwa arone yaka kwina umugogu wingi kamba dina shari brava tegere tembere kuti umugure andio bune mbunde kiria aja ni kithomo kitongi ni ntore garukite kambura ni kirite murungi akireta foundation yeji aja uju ari rethugane rimwe ria kurigaria na kuona yakande kurishokete na nyuma mono na kuona gutena na bari na gukuria gukwega kuria ari ndituganiria ate wagita ritaya ukethirwa kwina tubangi bari uru kinyangu kiewe mwathani aramutetheria kuthira rurito baina mwekuru appreciate kuona acho kukethwa kukiuma gari twa bamwe bari iguru muno ma doctors na PhDs kijaga ndene ya ntora na nikyo gitumionire kagarure mutindo jura jo kuona skulu iri thomithagua cia Giswahili cia Gisungu akiake aire njoguni ambunding ajo kialie kitubara baketaga majani ajo kiaciari baraba cionaga batena gitumi na ajo kiana baraba ciona batena gitumi bonte bethwe bariana bakwithwa bagiukiria mugongo jwa Meru na ana baraba kethwa bakiumira nyumene bethwe bariana baria antu bakethwa bakiriria no tuneana bantura nikyo na ajo tutegete tukona atiri ajo bikumete ana bagitumi mono jaba bagweta America ana baba endene araya skuri ya nene utegere wone baumete ntureni baraba ingene ana bantu baraba ketha majani ana baraba kethere kiro na nibona adu atukurede tukona betete kumira bariana bagitumi mugongo ne jojo etu na tunatwa tugetegera ndene ya kipindi kiki etu ndene ya Meru TV aciari garukeni twikeni ana ra kuthongomete na bibu konwande guru ya ngaratanite katwe tugikia ana njare ne injega njare niria ana baba gakalwa bwega ara ana baba kathongoma bakethwa baina metere ye mega bakethwa baina ana bagwa shoshiti na baba bara umete kinyandene ya mitodre mithuku tucokiana babeto uturo ne bwega bura bukethwa rujo tukirireria no koro ne bura twetete nandi katwe turi okuru ne bwa ana bara bakethwa bakijara kinya aciari kumana na foundation ye njega ni bwega kire mutegeri wetu ura wona kweno batu wa kuona agaikia mwana ndene ya skulu ya Njogune Bundi School bwega Meru TV ikwaga no to kwethwa tena na ciaku tegete yese doici naja turi Njogune Bundi Primary School school ra abiri twene our former governor honorable Karaito Mronge roto ri roto resources dene school weji na vision yewe ya gukiria mwana wa Meru nikiondo kwa ushindana na barabangi dene Kenya na kioni kikio mwangata hiki ikireke gukinyanira aja Njogune dene South constituency kambere mheshimiwa honorable Karaito Mronge bwaga sana no tubako itiro na itwanyo leo na maono jau tanto baba inge basi yasa bomba kulikana tubao ako ingo sokira mheshimiwa karo nyingi muno ikwaga bwana chairman wetu wa PTA Araji Mwendia turi na uma ukurukira kiri chairman shepeku na ngundi guru ya tongere bange bara turi na bonde ne school wiji Njogune Bundi Primary School ne tete kukinyare bwengi ne kamba kushinda na standards chechukuria chiri guru muno ndene mgongo zetu za Kenya mutegeri wetu uri muchiari tenda gukwira uju utero wa ironge umba kunenkera mwana tunira batangurukia kithomo na mwana mutukagia karija kanyamukara twita spark kana magnet ukaja kumeka au uri thaiji kethira ugachuma kare au no mwanke koja na koko wonde no chire no tumwana ku magnet kana spark akoja gachuma gakaria atia omuringa ndeguru na unyakine ari toje tuchuma to michumare oje machuma ya mabati oje machuma yara yange ya batera kudurwa yare kiare ne kamati lakini water spark ya kukwega kwa mitiare batera kuikua mwana uwe atakushukuru njega omurera fees na gwata ngugira mwarimu akuborite mwana okwa akomba koja dhahabu akomba koja diamond na njeku na uturo kwaku ukomba ukaragwega ndenda ukuriga ne mushiari kinyoke jotegera nturene kuna andwa ugategera kuruware bari na ithaka binene anto abathomithia bambane nkera ithaka na arua biajukirwe ibara bathomete na bara bathomete bo batare na kiraro batare na bia kuria kabaringa makuti ende na arua mindere enkeria na bara batathomete ene bane nkero ike komigwitia na arua ibenderie bara bathomete uciari gakondo kwira amwana oku kiegwa na rugairwa kithomo no tukio igioka ki kiumba kurutetia ibwega Meru TV
ndi chairman na mbuge ngugi imwe ya chairman na nara ma chairman jari take around abantu bangi. I am an equal. We are all equals. Antu baba bambera kalera giteke ukendo tuwejaga onda. Tema dhugani jakwa we impose on them. Antu baba orampu tulitaniria ngugi nabo ni ati ngugi kwa kuhakikisha every contribution from every one of them ikuretwa on board. Hiyo ni ngugi kwa yonka. Ngugi kwa irira bateo karungama ja chairman nkauga board ire aja kana PTA ire aja. Ngugi kwa ikureta mathuganyo ja jamwe. Ngugi kwa ikontrol the best from antu baba turi nabo. Na tuomba gukotikinya muntu unge tukuona ombo tutethia kire PTA tukamureta on board. Ngugi yetu igutongeria aciari bakirietera mwana the best environment you can manage. Tuenda guku kwandwa mauba kuthithio mantu ya maingi muno cukuru ejethirere one of the best schools ira tukuthura turi nayo na ingwitikia we are devoted to that one, we are committed to that one. John tuitukwenda mwana tetwira wa ana ba ibagwita alliance ibeto bari alliance tetwira wa ana ibagwita mangu bagita secondary school ibeto bari nao. We are committed to that one na ingwitikia effort yetu ekare wa proportionally na ingwitikia uketha tukare wa proportional to our efforts batwe itutegete kuraja muno itwiritaniritie uria ngwitikia gutea igwe datujira. God help us ustia chukuru eje to greater heights na nkira PTA inge na arabure gwithe kwatanireni guti care of interest cha mwarimu ora okuritana mwana okuchukuru. Interest ya mwarimu etekero emenyero muno. Interest ya muchiari emenyero muno nkuruki no mwanka to understand ya chiari ba utwe na bono ya chiari ba class kire kono ya chiari ba kariata ne kenda interest chao chia taken care of. Interest cha every stakeholder in the school nionguge yetu PTA kuhakikisha gute muntu umwe okuinyerwa kana okishonerwa any form of injustice in the school na tukaraja ya family na nara wetore chairman wa PTA geria kureta member bakubo kale kinyaja welfare nikenda bwithra bureo for each other rero mo wenwe na gauntu ukethra bau bangi ibago ukira bageta kuona korigi wao akariate kanya kau murungu abwago karante gurubure amwe bugeta wa PTA leaders na kinyaba abo barabo ba PTA choke ni rasi na bienu class kira kienu gerie ni kuthithia welfare ya chiari bwa class kienu umwe wenu ononto bukaumagara kwita kumuigeka bore members ba class kiu ba PTA o ne mpenda ni chairman wa PTA kuburomba honorable chiari bara we na bo 30 bo organize in such a manner kare ni ndebo ara ni such a manner na bo ina support ya chairman bo ara ni umwe wenu akono ntu ukethra we sure unto that ukethra uri na bo ba PTA bejete gukwigeka untu ne bo uri na bo kare ni ya family boga karandira unditebo nanga facilitate untu rera PTA ja guchemania bokambo karandira unditebo kinyari tani bateo bokaria mantu jenu kinyari tani bateo na nteto ira bokona cha chukuru ira bokambera cha chukuru I'll make sure nteto yugo kinyana ra igurete gukinya na igo shukurikiro ra igurete gushukurikiro. Thank you so much na tuite na brother ngwataniro together in solidarity tutigenire gase yetu Njogune boarding primary school na tutongeretwe ni Murungu. Thank you. Makarika ja kiumya giki Meru ndiaria na capacity ya secretary general wa kiama kia Mbasi county ya Meru na mbari na capacity ya executive officer wa kiama kia Mbasi dene Meru negitare unkwario itwaretie na national chairman wa kiama kia Nopeu itukarete twaria mantu mana therefore mantu jaran kwaria ne representative of kinya position ya kiama kia Nopeu kinya kethra kuinao akariria nteto kungi
kambuge kedra itugukari no gikaroro gikituringiri teji ere joint statement ya kiama kia bas na kiama kia nopeu Daktari Julius Bijewe no mwa wa tana ba Meru bare endowed no menyo bo bunge mono mantune jang governance kana mantujo tongeria wa bichiacha Mheshimiwa Julio Bijewe imokeretie njara na kamuringira saruti ntetoire Julio Bijewe bugawa akiaria igwete utongeria bo Meru inteto anto babwere te kuthikira kwa makini jonto ini Julio Bijewe gute propaganda waigua Julio akwante to iri agukwa inteto chauma inteto iri agukwa inteto idire to research na ndenda anto bare abuga beta bakauga Julio Bijewe ichiacha kwaria bajuke kanya kanini ga investigate inteto iri buigagwa mutongeria ujo akiaria ikyo imutongeria turitana area no nguge mono na tore akwesana imutongeria mpenda twetambara kuritaniria no nguge kinya kedra turebia mene mwanya biria bi represented the interest chia Meru na ibo igirwe nkiwa kaire tugaita nguge mono ne kenda kinya bia mabiria ture na bio bia mabegi chiacha biria bi Meru tukarande to vivia collaboration ya bia mabibi ne kenda tomba kurunga ma platform munemwe tugatetera manto jaria jagwa affect mu Meru o ari therefore itukarete nteguro nambuge kinyo tongeria bwa Jubilee Meru no tongeria bwa unda Meru itokuritaniria na bunguge mono na tore akwe sana ikyo nteto irio kuigwa tuge atongeria baunda Bakadhuri Murungi Mheshimiwa Kadhuri Murungi deputy speaker wetu na atongeria barabange ya chairman wa caucus ya MP ba Meru antubara ban Jubilee barato kuritaniria na bunguge ba deputy speaker Mwendari Mheshimiwa Mwendari na bange DP bagacheri Muthuri and others ne antutu komba kuritaniria nguge nabu na tukaria untubura boga faindi Ameru bare amwe bonde ore akaringira bituma kya wendera ore ongendera migambo weringaniro amwe yombe gukiria mugongo jwa Meru nikyo Mheshimiwa Julio Bijewe it is a pressure working with you ore kya menekano peu ikyo Mheshimiwa Kadhuri Murungi it is my greatest pressure working with you ore kwa unda ikyo Mheshimiwa Medekarentori it is my greatest pressure kulitanagwa nguge ore kwa unda ikyo Mheshimiwa Mwendari it is my greatest pressure kulitanguge nagwe ore Jubilee ikyo Gacheri Muthuri na abunge bange bono nabo kwa DP it is my greatest pressure kulitanguge nabwe bore biamene biu na bara bange to kulitaniria nguge nabo bare biamene mwanya manjara za karikete Meru twinde ijaturingithetie ikyo kuona gutemutongeria wa unda gutemutongeria wa Jubilee gutemutongeria wa DP gutemutongeria wa nopeu gutemutongeria wa mbas ugukira a support ntatori karikite so ntujaja imantu ya ukumania imantu ya gwekera Meru rinyene anto bakinye gitara kugurawa manjanti ya koti ya kinye gita ya kugurawa for miserable die nandeta kuga njunde shari gote aibo enge yagya nkoroki ya aibo ire ragite ire barare terwe nenjanji orea uragitere gamba rakawera mwangaza au garito kwanjuri cheke njunde shere ekwina mandeguru mono agambithania baraba tweteketie bakwina mandeguru mono na nchoke mbuge uju anto bejaga Meru munene o traffic yareto Meru era wande Meru gatonge munene orandi yareto Meru kuma o mera wande Meru gatonge munene oborichi areto Meru era wandie Meru gatonge munene wasi endi areto Meru era wandie Meru gatonge anene ba areto Meru kinya muntu makoyera wandie Meru gatonge kinya muntu wa urban planning areto Meru era wandie Meru gatonge NTSA toraga Meru jonto Meru ina bechi nyingi sana na baga karate guru barabarene bechi ile boduranya nyingi sana antubara bangari ya chedrikari ndari dirikari baraba chekanga era itawa special unit era teganga ali chadrikari
bendaga kutura Meru aja jonto beja Meru aja ageta yang 30,000 40,000 ukero ntangare ta Nairobi kugambiro no ringo 50 kana 40,000 nona leta 30,000 tikane nagwe mantu jaja injone tete mantu ja wido ogeto tuko barabara ene yakuma mutindo akweja kubo na tewu ake kuri barabara ingi kariyo kuri rondi broko chieka wa barabara ene yake no tuba kudurani ambecha batengo gijire batetaga kinyambio kama tetangare ne guteke bakura ya batetaga kedangare ne dirimaguru kira batagaga imbeche ngana okubanenkera imbeche ngana okurita mebikone oni nkorokerete oja mainge mono na jonto bantaga bakambira roaji tukona ga TV ne yake roaji tukona ga kuna bakare muri mu ikumbeti agento directory nkero nande moshimu ende ogatukuruko tema tutu madrite no un karitampe chankaba madra batek bau banke baraba tekarija rohaji imbeche cherazma wetu imbeche cherazma otige imbeche au jonto weja Meru ujite gutonga na munene ororeta wa Meru areta wa Meru kende ya Meru gutonga njanji ore ara pointro njanji duama lera aya pointro kumanara kitare a pointro mwanka gituma ke aringo muno ne Royal Scale branch ya nau kitare baringa gituma ge kinge muno ate mtojo te qualified mtojo akariyo jonto batageta mienendo wewe now transfer wale to Meru jonto no Meru ketero ye kibiereterwa kinye karetro gintuge kununka kana gintuge kioru Meru ne naneri iko rampe njanji ore na rejere Meru nega mbale awere ra gwatre rhyme right nega mbale mwanko kaigwa senate yonde the entire senate ekoruma jonto ntubura radiderie butenjanji orengerege rwadidia bu entire senate ekoruma weja na aja arambidania ba Meru the Royal Society of Kenya Meru branch ere otongere twinjoye rimboria ekoruma ekugateu ko bwerete kwithura gukarioju atong agambidania beto advocates beto of repute bamuthomithia nkoru ba Anthony Mwenda Kinyua bonde across the board bonde across the board utotero kira augano na kinya advocates beto begoro narea baratuje council very senior Bahamendi Nasri na bangi bonde bamberia kuria kamuntu arathuki mutwe imbi aranyuite imbi muntu aranyuite uteke aranyuite imbecha iraitete ngugi uteke aranyuite ikagena aranenkeretwe jonto eja Meru no bwirite gutonga na ituje very clearly kure antu bamanda yito bakiaria bakauga rere tuteto kukuma na senate rere ture kukuma MCA sibeto aja mbejire cha senate ni nyinge muno MCA otogeti ankurukia milioni jire kwa antu agweta katogura MCA 10 na bana bongere kire bara tutura na boto chinde motion juju mubango jojo adiditwe na kure antu muno bara bakaraga akue na ngabana kawira kure anti bai saba mobawe bare agu utero wona rungi kotini ngogewe corruption yake na bamwe mawakili atura kuthugania ureaga compromise manjanji atura kuthugania ureaga atumira njira che unkumania ne kenda gwata kioto kambo ere ni murungu atemamaga egi tarere senate irarure na 100% antwa butora namboere murungu atemamaga Mwenyezi Mungu sio hadhumani Mwenyezi Mungu sio hadhumani atemamaga kiriro kya Meru kaige kana nande na kaige kana gutendururwe mweriti celebration yenu era short lived na harwa gutenjanji ukenda kinya kuthikira into bibioru gutwe na ibwere Murungu ambago keria muntu moya mweka mutena kathumbi kenda atwe kumugwithia anto baraga kuigwa murumo baraga kuona akigwa baigwa murumo jwa kugwa kwawe na uni obukinyite kagita ga ukinya keoro te ona bukigwa one muru aigwa murumo jwenu kana nku
bukiringa nthiguru no teu Meru bakurire gita riu gutuika ngavana gwatinia antu baria kwatu tenda na antu baria kwatu gugi na antu baria bakwenda promote thirikari-ini ibaba utura kuina nteto ciaku na guturia antu bathekete okombone ba okorea gutura othekete antu kombone bwakwe gutagira antu michere na mikebe kagita gaku gaukinya na mbere murungu ibwega jonto Meru ni rathomere utongeri mbi Ameru ba kwaura ntigiri murigo ba ikeka ngondu na de kangondu kakaunike mugongo utongeria di transgressive utongeretwe ni antu baurite ukiadvise wane antu baurite ndienda kuga na kinyerie kiama kia basi ke karungama imara go support MCA betu kere process eje impeachment torebo support nandi na kinyare arenge bokenda support yetu tuebo support mwanka dareke muvya na mbere bara bakuga bakinyukira kethira kuribo Ameru baugaga mweje ariraga akithira be on the right side of history either ore on the right side of history John Tonade kagita igakinyi ndienda kuchoka kugo ntubo kaire the secretary general wa kama kia bas na ndauga bas iga support impeachment lere na kinyare ngerere karore to kiri unge nonge bunka bas irunga merete mantu ya uma tugeta mbere ku support mantu ya uma impeachment na inko hanj members beto bambasi bonde ba support impeachment process against Governor Kawira John to Kawira in governor retrogression in governor of vulgarities in governor utenuaga ikiameru eji tiga merekeria rinyene choke butanga serikairi idaugere kairi na ndaria muno basi ne ratwere na to conference turetine muntu mo wenka muntu goto mugambi manyara mwankanande mugambi manyara idabure kairi the official communication era ya kwa acknowledge kuengwa kwawe suspension yawe kuma basini kuma kwa registrar wa political parties na mugambierwa atena rutha kinyaru nini rwa kwariria mantu ya basi ivaron go convene mu chairman of national delegates convention mugambi atena rutha kinyani nini mugambi manyara nangu tangazire kamemene nangu tangazire byombone utena rutha kinyaru nini rwa go convene kada kwaria on behalf of kiama kiabas na baruga uno savi na copy na wene mwankana ndi etakotini na are oturaga ntuko chiaku gaikuthira siku za nyani zikiisha kila muti uteresa kwira mugambi utore gutumira mbecha na gutumaira utereo uona muntu ogukwira you are outdated you are a fake na inda akwirire tugetania nagwe moja kwa moja unyo kwa unyo mwankato kupuvire Meru eje iri arume bangi tigwen kantumurome oduganye tubecha turawe na tu ugeta mbere ukukumaga manjanji na intobira binge ntuko chiaku ikuthira cia kuritangugeu nthio kathithia kia makenge go and do another party go and form another party the bus is not for sale the bus will not be manipulated by you mutageri o mwende wa Meru TV ndienda tugwatanira kairi ntuko ya Arabisi thaitha na nusu mwanka thainya na nusu tukigwataniro mbwire kairi njori ncheke jokieni kundos chiakwa njori ncheke kundos njori ncheke igwe njori ncheke nchoke ndhirie na kaka Law Society of Kenya torebo support tore omea Law Society of Kenya against kureterwa Anthony General wa county Meru
na twina ana betwaja Meru na turi na mbaya Meru turi bo support 100% kurwa no ntubo mwanka ndareke muthia. You have all our support na kiama campus kire nyuma yenu ndo eneo ya kuhakikisha gute muntu kauma home eja aja na twina ana betwaja na twina mbaya yetwaja na jaura bougire aja Meru Law Society branch twina Kalenjini twina Giko twina Kamba twina Kisii twina barabange bonde ureo kwenda na Arubo kuma aja na igo consult aja within the Law Society of Kenya. Na migambo umekaiburu mutagerio mwende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.